Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba rero w'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba, aho n'ubundi tugiye kugaruka kubikomeje kugenda bibera hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Muri aya makuru yacu tugiye kugaruka ko kubabwira ko hano Igoma ababarizwa mu shaka rya Moise Katumbi batangiye kugaragara rero bitabira cyangwa se bajoininga M23. Ibikaba byaragaragaye ku munsi w'ejo mu mafoto yashyizwe hanze, bamwe muri bo rero bifotozanya na Colonel Wiringoma na Lieutenant Colonel Wiringoma. Hanyuma kandi Loni yamaze gutanga arenga miliyoni 3 z'amadolari agomba rero gufasha z'amadolari rwose agomba gufasha impunzi z'abanyekongo zahungiye muri iki gihugu cy'u Burundi. Tuze kugaruka kandi no mu bindi bice bigiye bitandukanye, tuze kugaruka rero kuri societe civile ishigikiye Kisekedi yamaganye imyigaragambyo mu by'ukuri cyangwa se yamagana abasaba ko M23 yagera hano muri Warikare. Ibironi biri kubera hano muri kano gace ka Warikare. Ku rundi ruhande kandi turaza kugaruka no ku yindi myigaragambyo ikomeye cyane yagaragaye hano muri za Warikare. Iyi myigaragambyo rero ikaba yamaganaga cyangwa se yahamagariraga igisirikare cya FARDC gukomeza guhatana cyangwa se gukomeza kurwana, bakasubiza inyuma cyangwa se bagakomeza kurinda M23 kugira ngo itinjira hano muri Warikare. Dufite n'andi makuru menshi cyane, turaza kureba kuri Wazalendo, nkuko bivugwa rero ko Wazalendo na FARDC ziri mu ahitwa ngo ni Munene na Swima zatangiye gusubiranamo hano muri ibiciro bya za Munene ndetse na Swima. Aya makuru no turaza kugenda tuyagarukaho. Mu yandi makuru kandi turi buze kugenda tugarukaho, turaza kugaruka n'ubundi kubikomeje kugenda biba muri aka karere k'ibiyaga bigari, aho turubuze kureba mu gihugu cya Tanzania, tukara mu gihugu cy'u Burundi ndetse hano iwacu mu Rwanda. Turi buze kureba uko ibintu byifashe byose ni muri aya makuru yacu, ni muri iki kiganiro cyacu cyo muri aya masaha yo kuri uyu mugoroba wo ku itariki rero birumvikana itariki ni 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka n'2025. Nk'uko bisanzwe rero Eugene Official already buri gihe cyose buri ko tugiye gutangira ikiganiro tugusaba gusa gukanda kuri like ndetse ukanakora share. Ariko ku rundi ruhande niba utanarakoze subscribe nabyo tukabigusaba kudukandira subscribe kugira ngo buri ko tugeze muri studio nawe uzajye uba mu mbere mu kubona amakuru akihagera, bityo rero ube uce ukubiri n'ababona amakuru yamaze kuba umuranzi. Tudatinze rero reka tubanze twamaze gato duhite tumanuka n'amakuru mu buryo burambuye. Prime Health Affinity turamenyeranye, serivisi zacu murazizi ku bijyanye n'ubuvuzi. Twabazaniye promotion niyo mpamvu mumbonye ahangaha rero ni promotion igabanyizwa ry'10% kuri serivisi dusanzwe tubagenera. Akaba ari promotion izatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 ikagera ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Promotion rero tuzajya tuya umuntu ufite ubushobozi nibura bwo gufata serivisi ku burwayi nibura doze yandikiwe akaba yabasha kuyifata. Ndavuga diabete, umuvuduko w'amaraso, stroke, indwara z'imitsi, abantu bafite ibibazo by'akanyabugabo ibijyanye n'amabanga y'urugo cyangwa kutabyara, infection n'ibindi. Hari umuntu urwaye amibe ni indwara izangiriza abantu, igifu, hemorrhoide, indwara z'amagufa, indwara z'amaso, ubuhumekero n'izindi ni nyinshi cyane. Noneho tunabibutse ko iyo promotion mwayibona abantu muri Amerika dufitiye umuntu wacu, abari Canada na Australia namwe ndumva ko turabegereye, umuntu yabasha kubafasha. Abari mu Burayi, abari mu bihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri muri Afrika biri kure y'u Rwanda, namwe mushobora kwifashisha iposta na DHL bityo tukabagezaho serivisi yacu. Ariko tubibutse ko twanabafungurisha mirishya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Igoma, aho dufite stock tukageraho massage, tukageraho bafasha mu bujyanama bwimbitse, dore ko no kwirinda biruta kwivuza muri za serivisi z'ubuzima, aho hafi na Rompuwe Sinyerise muri Gare Centrale de Goma, naho ngaho turakorera urenze Rompuwe Chikudu. Naho abari Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo, mu gihe abari mu Kigali ni ku muhanda ujya 12 inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya na restaurant bita Vision Restaurant. Yes, reka rero amakuru yacu tuyagarukeho cyangwa se tuyinjiremo mu buryo burambuye, aho ndetse mugenzi wacu Vincent yamaze kuba agera ku murongo wa telefone kugira ngo tugaruke cyangwa se tubagezeho dufatikanye kubagezaho amakuru yo muri uyu mugoroba. Vincent, urimo uratwumva neza? Ndimo nakumva neza Taita. Yes, amakuru yacu ro Vincent twayahera hano za Katana birumvikana muri Kivu Amajyepfo,
aho bivuga ko abazarendo bagera kuri 2 bishwe n'abaturage. Aba bazarendo ngo bakaba barimo kugerageza kwiba abaturage, biza kurangira rero bahasize ubuzima. Akaba ari amakuru akomeje kugenda agaragara ku marezo sosiyo. Nibyo nk'uko bivuga, ni amakuru twagejejweho n'abaturage b'imboni zacu mwabira bice bya Katana. Badutangarije ko rero mu gitondo cy'uyu munsi mu masaha 12 abazarendo 2 bitwaje intwaro babateye, noneho batangira kujya bafata abasivile bakabambura. Yego, nuko kwambura abasivile rero byaberaga mu gice cya Kibimbi Muhanda muri grupoma ya Irambi Katana. Abaturage rero bakaba bahise bahuruza inzego za ASM 23 igisirikare cyabo cya Armée Révolutionnaire Congolaise, noneho bababwira uburyo ki bari kugirwa nabi n'aba bazarendo bakize bariyeri mu muhanda, bari kubaka amafaranga, bari kubahotera mu buryo butandukanye. Nibwo izi ngabo za Armée Révolutionnaire Congolaise zahise zihagera, noneho zisaba abarwanyi gushyira intwaro hasi, barabyanga. Mu guhangana rero kurasana birangira abarwanyi bo mu mutwe wa wazarendo bakorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa basize ubuzima, ariko bikaba byateye abaturage ubwoba, kuko bavuze bati niba hari abazarendo bakiri muri Katana, bakiri mw'akano gace ka Kibimbi, bakiri mw'akano gace ka Muhanda, mw'akano gace ka Irambi, bafite n'intwaro ubona ko zabafasha kugira n'abaturage, baravuga bati dutewe ubwoba n'ibi twabonye. Turasaba Armée Révolutionnaire Congolaise gushyira imbaraga mu bice bitandukanye, cyane cyane muri teritwari ya Karehe, ya Kabare ndetse n'inkengero zayo, cyane cyane ko ari teritwari hano imbibi n'ishyamba na parike ya Kahuzi Biega. Bakavuga bati igihe AFM 23 itakaza umutekano mwa bino bice, abaturage benshi bajya basuga ubuzima mu bihe bitandukanye, kubera ko wazarenda irakennye, wazarenda irashonje, nta buryo bw'imibereho ifite, cyane kubwo yabonaga batakibona bahabwaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Baravuga bati rero leta ya AFM 23 nk'uko babivuga ko leta bashaka gushinga bashingiye ku gisirikare bafite ko ari cyo cy'ingenzi, ko bakwiye kugikoresha mu buryo bushoboka kandi bwa kinyamwuga, noneho bagatungira abasivili umutekano, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi mu gihe bazaba bamaze gushinga inzego zose za leta, abaturage bazabe bafite umutekano kandi nta kibasagasira kiriho. Vise, hari amakuru rero n'ubundi avuga ko hari umupasiteri hano muri Bukavu ngo witwa ngo ni Bujiriri, wavuguruje amakuru yavugaga ko ngo M23 yagose inzu ye. Uyu mupasiteri muri amasaha bimeze bite iby'uyu mupasiteri nk'uko ndi kubona bikomeje kugenda bicyaracyara ku marezo sosiyo? Nibyo, ni umupasiteri bita Bujiriri nk'uko umugarutseho mu gitondo. Bamwe mu bakorera ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane cyane aba social media influencers, bari batangaje ko ingabo za AFM 23 zizwi nka Armée Révolutionnaire Congolaise bagose urugo rwe bagamije kumwiba, bagamije no kugirira nabi abo mu muryango we. Ariko bikaba byaje nyuma y'uko uyu mupasiteri mu gihe yari ari kubwiriza ejo bundi ku cyumweru yanenze inzego za AFM 23 avuga ko zidakora uko zishoboye kugira ngo umutekano w'abaturage urusheho gusagasirwa. Noneho rero baza guhimba ikinyoma cy'uko inzego za Mugose zigiye kumwiba, ariko zinagisha kumuta muri yombi. Ariko bidatinze ubwo butumwa bumaze kujya hanze, yahise nawe asora ibaruwa ibuvuguruza, aravuga ati ndaho nta kibazo mfite, umurimo wanjye w'ubupasiteri ndawukora uko bikwiye, ntawumbangamira kandi nta n'ubimpora. Avuga yuko kuri internet havugwa byinshi, hatangazwa byinshi, handikwa byinshi, ariko ko we nta kibazo afitanye n'izi nzego za AFM 23, ko ari amahoro kandi urugo rwe nta wigeze arugota cyangwa ngo abe yahohotera uwo mu muryango. Akaba yabivuguruje rero nyuma y'uko aba social media influencers bakorera ubutegetsi bwa Kinshasa bari babitangaje. Noneho aboneraho gutanga amakuru nyakuri y'ibiberiwe cyangwa y'uburyo abayeho. Ariko inzego za AFM 23 yaba bari babitangaje yuko zahagose, ntabwo rwegeze rugira icyo ruvugaho, yaba ari ibyatangajwe n'umupasiteri nabyo ntabwo izi nzego za AFM 23 yaba inzego z'umutekano yaba inzego za gisivile ntawigeze agira icyo bivugaho. Hanyuma Vise, umutwe wa seripe ubanza rwose muri iyi minsi nawo ubanza ukomeye cyane, kuko ndabona rwose hari amakuru arimo kuvuga ko iyi seripe ya Tomaro Banga
ngo yatangiye kugenzura agace bita ngo ni Bure, ngo ni nyuma yo kukambura cyangwa se kurwana ikagakuramo abarwanyi ba FARDC. Iby'aya makuru biteye bite? Nibyo bimaze iminsi bivuga yuko CRP irimo irarwana na FARDC mu bice bitandukanye by'intara ya Ituri kandi ari imirwano ikomeye. Byabaye guhera ku munsi wo kuwa gatanu ku cyumweru izi ngabo zikura mu birindiro zari zirimo zimaze kwikuramo, ariko ingabo za FARDC abaza rero ndetse n'abandi bafatanyije kurwana n'uyu mutwe batangira gusahura mu bice bitandukanye, kuviyora abagore ndetse no gukora ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nibwo uyu mutwe wa CRP we na Thomas Rubanga wongeye mu gitondo cy'uyu munsi gutangira guhangana n'abo barwanyi ba FARDC ndetse nabo bazarero n'indi mitwe ifatanyije nabo kurwana na CRP. Biza kurangira rero abarwanyi bo muri CRP n'ubundi bongeye kwisubiza kano gace bari bakuyemo ku bushake. Mu masaha 5 saa 7 niho batangiye kwifotoreza kuri rompuwe ya Vengeru Buja Bure. Bavuga yuko batangiye kukagenzura nyuma yuko bakuyemo ingabo zose za FARDC, ariko mbere n'ubundi bakaba bari bazirukanye. MONUSCO akaba ariyo yazifashije zitwara izajyana mu bice bitandukanye, ariko zongera kwijejera zigarukamo nubwo zagarutsemo zikora ubugizi bwa nabi. CRP rero igaruka ivuga ati twe tuje kurengera abaturage, ariko mu bihe bimwe FARDC igashinja CRP kuba ikorana na M23 nubwo nta bimenyetso bifatika itanga cyangwa ngo itange inama yaba yarigeze ikorwa hagati y'ubuyobozi bwa AFC M23 n'ubuyobozi bwa CRP buyobowe na Thomas Rubanga. Thomas Rubanga ntacyo arabivugaho ku byashinjwa, ntacyo aratangaza gufata kano gace, ariko FARDC yavuze ko yamaze kukamburwa nubwo umuvugizi wa FARDC atari yagira icyo abivugaho uwo bashyizeho by'agateganyo. Aha, nguko rero ngayo rwose nibikomeje kugenda bigaragara aho abarwanyi ba CRP nabo rwose bari kugenda bikora mu mitana bakibwira batanazi, bakagerageza rwose gusubiza inyuma cyangwa se kwambura izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibice hamwe na hamwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke rero muri Warikare vise ngo hari amakuru rwose ari guci ibintu avuga ko ngo muri Warikare ngo societe civile ishigikiye Kisekedi yamaganye abatabaje AFC M23. Ni mu gihe mu minsi yashize twari twabonye hari abaturage ba hano muri za Warikare basaba M23 ngo ko yageraho bitewe nuko bari kuzengerezwa cyane na Wazalendo, ibiba isahura igirite, biza kurangira batabaje basaba ko AFC M23 yajyana muri za Warikare. Ariko none kandi muri aya masaha cyangwa se uyu munsi amakuru tuzanye nuko abakuru ava Kongo indi societe civile ishigikiye Kisekedi ngo yamaganye vise ngo aba batabaje basaba ko M23 cyangwa se ngo yaza hara muri Warikare. Nibyo ni amakuru dufitiye kopi. Urabizi yuko twabonye kopi itabaza ASM 23 abavuga rikinjana nabo muri Warikare basaba M23 kujya kubatabara, ikabakiza FDLR, ikabakiza Wazalendo, ikabakiza FARDC, ikabakiza Codeco, ikabakiza ADF ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro itandukanye ikorera muri Warikare. Bagaragaza yuko ikomeje kubabuza umutekano, bakavuga bati ASM 23 n'ingabo zanyu turabasaba yuko mwadutabara mukadukiza ino mitwe. Uyu munsi niwo societe civile ikorera mwa kano gace gishyigikiye Kisekedi yatangaje yuko yababajwe n'ibyatangajwe na bamwe mu baturage batuye hano za Warikare, ngo bahamagarira ingabo z'u Rwanda kujya kubatabara nk'uko bo AFM 23 bayita ingabo z'u Rwanda. Baravuga bati iki ni igikorwa kibi, ni igikorwa kigize ubugambanyi mu magambo yabo nk'uko babivuga. Bakavuga bati abasinye iriya declaration y'amagara AFM 23 ni abantu babi, ni abantu bagize uruhare mu guhemukira igihugu nk'uko babivuga. Bavuga ati baduteje ibihombo, ni abantu bakwiye guhanwa ku byaha by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ibyaha by'ubugambanyi nk'uko babivuga. Aba nibo batumye
Kivu y'Amajyaruguru ibice by'isi bifatwa na M23 nk'uko bo babivuga, ati abahungu bacu n'abakobwa bacu bakoze ibi turabamagana kuko nabifatikanya n'abarwanyi bakomotse mu Rwanda. Bagaragaza yuko ibyatangajwe rero nta gaciro bikwiye kugira, bakavuga yuko bo bakomeje kuguma ku butegetsi bwa Kinshasa kandi bafata ko Tshisekedi ari umuyobozi wabo. Bakavuga bati guhera mu 1993 muri village ya Walawa Unopa muri Noto ndetse n'utundi duce, ati twagiye twibasirwa n'ibibazo bitandukanye kugera muri 1994 nk'uko babivuga, ati bakiriye impunzi ziva mu Rwanda, havamo abagizi ba nabi babagirira nabi aho bita Busurungi ndetse n'ibindi bice. Ati nibi rero biri gukorwa na bamwe mu baturage bamagarira M23 kuza kubatabara, ati ni ibikorwa nabyo bigizwe ubugambanyi bisa n'ibyabaye muri 1994. Akavuga bati bashyigikiye FARDC ndetse na polisi ya Kongo na Wazalendo ngo gusigasira umutekano ndetse n'ubusugire bw'igihugu. Bakavuga bati abihaye ubutegetsi turabamagana kuko ntabwo twigeze tubatora. Ukabona ko ari ibintu byateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bumwe cyangwa ubundi kwerekana ko bashyigikiwe mu bice bagikontorora, nubwo mu bihe bitandukanye mu 23 yageze bagaragaza yuko bayishimiye kandi bayakirana ubwuzu. Urabona ko ibi nabyo biragaragaza urundi ruhande rugaragaza ko bashobora kuba abasosiyete sivile barokeje igitutu, noneho bakagabukamo kabiri, bamwe bagatabaza M23 abandi bagakiza ubutegetsi bwa Kinshasa. Yes, reka tugaruke rero hano mu mujyi wa Goma. Amakuru avugwa hano i Goma nuko bamwe mu bashigikiye ishyaka rya Moise Katumbi Chapwe batangiye kugaragara cyangwa se batangiye kwihuza na M23. Ndagira ngo aya makuru nayo uyatuvire imuzi n'umuzingo. Nibyo mu mafoto yagaragaye ku mugoroba aho inama y'abagize ASM 23 abanyepolitike bayo bakuru ndetse n'abasirikare batishingano zo hejuru bakoreraga inama mu mujyi wa Goma kuri guverinoma ya Nord Kivu. Hagaragaye rero ifoto ya Corneille ya Ngoma ari kumwe n'umwe mu bagize ishyaka rya Moise Katumbi bita Daniel Sefu. Daniel Sefu rero akaba yifotozanyije na Ngoma mu gihe bari bamaze kurangiza inama, bagatangaza yuko rero Daniel Sefu yamaze kwihuza na ASM 23 kugira ngo bakorane mu bihe bitandukanye. Iri shyaka rya Moise Katumbi ryagiye rishinjwa gukorana n'ubutegetsi bwa ASM 23. Hari n'igihe havuzwe yuko Moise Katumbi agiye kuza mu mujyi wa Goma azanye na Moise Nyarugabo, azanye na Perezida Joseph Kabila, ariko biza kurangira batazanye. Hari n'igihe byavuzwe yuko Moise Katumbi agiye gukorana inama n'ubuyobozi bwa ASM 23 muri Kenya, birangira atagiyeyo. Bivuga yuko barahurira muri Afrika y'Epfo, birangira atagiyeyo, ariko mu bihe bimwe agatsindwa yuko ashyigikiye ASM 23 nubwo nta declaration itaka rirakora bivuga yuko rishyigikira ASM 23 cyangwa ngo bakora declaration ibihakana. Ibi birashatse visi ubwo biraza ntibiza gutuma Moise Katumbi nawe atangira kuba mu by'ukuri bigaragara ko donc Kinshasa ikomeza kugenda imwijundika ko abanyamuryango be cyangwa abantu be baba batangiye kujya ku ruhande rwa M23. Ibi bishobora kumubera nk'ibyabaye kuri Joseph Kabila ari perezida w'iki gihugu, uko ishyaka rya PPR ryagaragaye bamwe mu bashyigikiye ubutegetsi bwa ASM 23 barimo ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Goma, barimo ndetse na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, urabizi ko babaga muri PPRD. Abo bose urabizi ko byagiye bigira ingaruka ku ishyaka rya PPRD, bagahagarika ibikorwa byaryo, bagakatira umuyobozi waryo ari we Kabila Joseph, bakavuga yuko yaje mu bice bikontorwa na ASM 23 bakamushinja ibyaha bikomeye. Biranashoboka yuko rero n'uyu nawe Moise Katumbi ibyabaye kuri Kabila nawe byamubaho bamushinja ubugambanyi. Aha, reka turebe rero uwitwa Dunia, uyu ngo urugo rwe rwagoswe n'abasirikare hano za Kinshasa, byagenze bite?
ni amakuru twabonye mu gitondo avuga yuko uyu Dunia asanzwe ari umwe mu bayobozi ba PPRD yitwa Dunia Kilanga. Akaba rero urugo rwe rwagoswe kuva mu gitondo mu masaa 7 z'igitondo rukagotwa n'abasirikare bo muri president barinda president bakamugota bavuga yuko rero afite byinshi aziranyeho na Kabi uyobora PPRD nk'umurwanashyaka wabo mukuru kandi utavuze mw'iri shyaka. Bakaba rero bamukinda ko ashobora kuba afite bimwe mu bikoresha bitse bishobora gukoreshwa mu guhungabanya umutekano mu mujyi wa Kinshasa nk'uko amakuru yo kwizerwa ava mwa bino bice byatugezeho. Aha, reka twikomereze rero. Vincent Loni, umuryango wa Loni ngo watanze miliyoni zigera kuri 3 z'amadolari nk'inkunga mu by'ukuri igomba gufasha cyangwa se guhabwa impunzi z'abanyekongo zahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Nibyo nyuma yuko Uburundi butabaje UN bugatabaza imiryango itandukanye ikorera mu gihugu cy'u Burundi, bugatabaza societe civile, amadini ndetse n'amatorero n'abaturage batandukanye. Umuryango wa UN rero wafashe icyemezo cy'uko ukwiye gutera inkunga kino gihugu cy'u Burundi ishyirahamwe bita CRF kugira ngo babe batabarwa mu buryo bwihutirwa, cyane cyane ko hari impunzi zigera mu 80,000 byavuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. UN ikaba yatanze miliyoni 3,500 by'amadolari y'Amerika kugira ngo izi mpunzi zitabarwe, cyane cyane zahunze ubugizi bwa nabi bukorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tom Fletcher akaba secrétaire général wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi n'ubuhuzabikorwa bw'ubutabazi muri UN, akaba yavuze yuko ibihumbi bigera muri 85 by'abaturage ba Kongo bahungiye mu kino gihugu bari mu transit centers atandukanye, bahuye n'ibibazo bitandukanye byo kubura amazi, byo kubura ibiribwa, byo kubura imiti, ndetse bakeneye n'ubundi butabazi bwihutirwa kuba hano amafaranga kugira ngo abatabare mu bihe barimo bitoroshye, kandi ko UN izakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo abari mu kaga babe babona ubutabazi buva mu mpande zitandukanye nk'uko uyu musekreteri wa UN wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi ndetse n'ubuhuzabikorwa byabwo yabitangaje. Aha, reka twigarukire rero n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo aho Wazalendo na FARDC ngo mu gace bita ngo ni Munene ndetse na Swima ngo batangiye gusubiranamo imirwano imeze nabi. Imirwano imeze nabi si ubwa mbere si ubwa kabiri si n'ubwa nyuma, ariko navuga abarwanyi ba Wazalendo n'abafatanyabikorwa babaye FARDC basubiranamo. N'ubundi nuko byagenze hano muri Swima na Munene aho M23 yarigaruriye kano gace ka Swima, ariko iza gusubira inyuma Wazalendo na FARDC bakagarukamo. Biza kurangira rero ubujura ndetse n'ibindi bikorwa bibi bagiye bakoramo kubyumvikanaho hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo binaniranye, batangiye kurasana guhera mu masaha y'umugoroba ubwabo nk'uko amakuru mwa bino bice abivuga. None service bari gupfa iki ubundi bari gusubiranamo bapfuye iki? Barapfa cyane cyane ibyo basahura, barapfa ko Wazalendo ishaka gutanga amabwiriza kuri FARDC kandi byakinzwe tukwiye kuba amabwiriza ibyo rero by'imiyoborere bakabipfa, ndetse no kugabana ibyo basahuye nabyo bikabatera ikibazo bigatuma babipfa mu bitandukanye. Ya, reka tuguhe umwanya utugezeho n'izindi update visi wategura abakunzi ya Jeune Official. Kamere n'ubundi muri Warikare ahabaye imyigaragambyo ivuga yuko ari imyigaragambyo igamije amahoro gushyigikira FARDC ndetse na Wazalendo ngo bamagana uguterwa n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko babitangaje bano bakoze imyigaragambyo muri Warikare. Bakavuga yuko rero societe civile ikorera Warikare ikomeje gushyigikira ubutegetsi bwa Kinshasa, ikavuga yuko ishyigikiye ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo mu gukomeza kurwana ngo n'ibitero bagabwaho na M23 bavuga ko ngo ishyigikiwe n'u Rwanda. Bakavuga yuko bose niyo ngo bahagurukiye rimwe kurwana kugira ngo babohore igihugu cyabo nk'uko babivuga, ngo bake M23 ibice yafashe mu burasirazuba ndetse muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru nk'uko babitangaje. Bakavuga yuko rero imyigaragambyo bakoze n'ubundi bazayikora no mu bindi bice, ari byo bari twanatangaje mu gitondo ku itariki 2 bateganya kuyikora mu mujyi wa Goma n'inkengero za Goma. Bakavuga yuko bamagana icyo bita balkanization, bakavuga yuko
iyi myigaragambyo nibamara kuyikora bashyikiriza inzandiko inzego zitandukanye. Hano mu mujyi wa Walikale rero bakaba bahise bashyikiriza urwandiko umuyobozi wa polisi muri Walikale bamugaragariza yuko bamushyigikiye. Tugarutse n'ubundi ikishasa umuryango w'abaturage urwanya imvugo z'urwango ndetse ugaharanira n'ubutabera bita ACRDH wishimiye ihagarikwa rya General Kenge wari umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ariko uyu muryango ukavuga yuko usanga bidahagije akwiye guhanwa akabera abandi akabarore nk'uko uyu muryango wabitangaje, ukavuga yuko akwiye gukurikiranwa ku byaha bifitanye isano n'amagambo yatangaje ko badakwiye kubyihanganira nk'uko uyu muryango mu itangazo wasohoye wabivuze. Ariko service ubundi uyu mugabo ntabwo baramuhana koko na n'ubu ntabwo baragira icyo bamukorera. Ejo twabonye yitaba inzego z'umutekano kwisobanura, ariko amakuru yerekeranye no kumurekura cyangwa kutamurekura nta kigeze gitangazwa. Natwe turacyashakisha amakuru niba yaba yarekuwe, ariko bamwe bavugaga yuko yatawe muri yombi, abandi bakavuga ko atatawe muri yombi. Ntihagire ugaragaza yuko yaba yarekuwe, inzego z'umutekano nazo zari zamutumijeho ntacyo ziratangaza. Dutegereje kuza kureba niba TNC iraza kugira icyo ivuga cyangwa umuryango we, kuko abakongomani babizi ko batajya bicira iyo hari icyabaye babivuga. Twanyarukira muri Tanzania aho bita mu nkambi ya Nyarugusu, hari mu z'abarundi aho umunsi gitondo byatangajwe yuko hatangiye gusenywa iyo nkambi, bakavuga yuko abarimo bafite ubwoba bw'uko bashobora gucyurwa mu Burundi ku mbaraga, kubera ko ari ibintu byagiye bisabwa n'ubutegetsi bwa FARDC. Ndashimiye yuko babacyura ku mbaraga, ariko Communauté Internationale ikaba ibyamagana. Ariko mu bihe bitandukanye FARDC ndashimiye ndetse n'abandi bategetsi bakaba baragiye basaba Tanzania yuko yasenya zino nkambi za Nyarugusu ndetse n'izindi nkambi zitandukanye kugira ngo abahunze batahe. Nakibutsa ko aba bari mu iyi nkambi ya Nyarugusu ari abahunze cyane cyane muri 2015 igihe habaga imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya Nkurunziza, ndetse n'igihe ubutegetsi bwiwe Godefroid Niyombare yagerageza kubuhirika ariko akaza kubugarukaho. Abenshi muri bo barahunze rero bahungira muri Tanzania, bamwe muri bo bagiye bahunguka ku bushake ariko abandi bagacyurwa ku mbaraga. Ari nabyo n'ubundi biri gutera impungenge ko aba ngaba bari mu inkambi ya Nyarugusu ko bashobora gucyurwa ku mbaraga kubera ko inkambi yabo yatangiye gusenywa. None service kubera iki batahungutse baba baragize uruhare muri ibyo bikorwa, kubera iki batinya guhunguka? Hari ikihe kibazo? Burya umuntu wahunze afite impamvu nyinshi zituma ahunga. Ashobora guhunga kuko afite umutekano muke, ashobora guhunga kubera yuko inshuti ziwe zagize uruhare mu kuba ibyo zikekwaho byabagiraho ingaruka. Burya uhunga niwe ufite impamvu yo guhunguka no kudahunguka. Ashobora kubabona rero icyo yahunze kitaravuyeho agafata icyemezo cyo kugumya mu buhunzi. Buriya uwahunze niwe ufite impamvu zifatika kurenza abandi babirebera kure. Numva twagaruka no mu Rwanda. Yego. Umuyobozi mukuru w'urubuga ngirwanama rw'inararibonye mu Rwanda ni Honorable Tito Rutaremara yagaragaje ko urubyiruko rw'u Rwanda kuri ubu rufite amahirwe abandi batigeze bagira, kuko rufite leta irwumva kandi ikanarushyigikira nk'uko yabitangaje mu nteko ishinga amategeko. Aravuga ati nubwo bimeze bityo ariko yavuze ko hari ingorane zishingiye ku burere budatangwa uko bikwiye mu miryango, bigatuma urubyiruko rumwe rw'u Rwanda rwishora mu bibazo bitandukanye ndetse n'imico idakwiriye. Ngarutse ku byatangajwe na Perezida Paul Kagame nawe mu gihe yasozaga umwaka mu ijambo yageza ku rubyiruko, Perezida Paul Kagame yahumurije imiryango ifite ababo batakaza ubuzima barwanira igihugu. Ayizeza ko igihe icyo ari cyo cyose igihugu kikiri kumwe nabo kandi kibari inyuma. Umukuru w'igihugu rero yabigarutseho mu ijambo yaraye avugiye mu biro byo gutoza umwaka wa 2025 mu kiganiro yagiranaga n'urubyiruko i Kigali. Twangiye tureba amwe mu itariki 30 zimwe mu bintu by'ingenzi byabaye ku itariki 30
uyu mwaka twabonye uyu mwaka yuko ikintu cy'ingenzi cyabaye ku itariki 30 uyu munsi ari uko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu mujyi wa Goma abaturage bishimanye na abayobozi batandukanye basura ibikorwa remezo biri mu uyu mujyi harimo ndetse na Sultani Makenga uyu munsi ubwasura ibikorwa bitandukanye. Tureba mu mwaka wa 2002 tubona ariho Mwai Kibaki wari watorewe kuyobora Kenya yarahiye. Muri 2006 tubona ko Saddam Hussein ku itariki nk'iyo wari perezida wa Iraq yuko amanitswe nyuma yo wari ibyaha by'iterabwoba. 2013 abarwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagabye ibitero mu nyubako zikomeye Kinshasa abantu barenga 100 bakahasiga ubuzima. Ibi ni bimwe mu byaranze itariki 30 twarebe hamwe uyu munsi. Ikindi uyu munsi mu Rwanda ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwarekuye by'agateganyo Prophete Joshua nabo bari bafunganywe bategekwa kujya bitaba ubushinjacyaha buri kumwe ndetse bategekwa n'ibindi bintu binyuranye bazajya bubahiriza. Uyu Joshua akaba yarafunzwe igihe yafataga amafaranga akayakoramo ikintu kimeze nk'ururabo akavuga yuko ari kado agiye kugenera umukunzi we, ariko u Rwanda rukaba rwabyamaganye ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha bagahita bamufata ariko akaba yaje kurekurwa by'agateganyo. Uyu mugabo buriya ntari buze guhita acika akigira iwabo muri Kongo. Byamugora cyane kubera yuko ibyangombwa barabisigarana kandi inzego z'umutekano ziba zimukontorora ku buryo bukomeye ku buryo gucika byo biragoye ariko birashoboka. Tunyarukire no mu Burundi. Burundi biravuga yuko ubutabera muri 2025 bwakoze mu buryo bubi, bafunze abantu mu buryo budakurikije amategeko, baca abantu amande mu buryo budakurikije amategeko, bakatira abantu ibihano biremereye mu buryo budakurikije amategeko. Hagatangwa urugero umunyamakuru bita Sandra Muhoza, hagatangwa urugero rwa Dr. Christopher Bahabo, agatanga urugero kuri Patrick Bitanga Ineza ndetse n'abandi batandukanye ko bagiye bafungwa badakurikije amategeko, bakagaragaza yuko uno mwaka mu butabera mu gihugu cy'u Burundi wakozwe n'ibikorwa bibi kandi bibangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'uko bamwe mu bahagarariye amasosiyete sivile aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi ndetse n'ubutabera yagiye bitangaza, harimo PRODH ya Mbonima ndetse harimo akate n'andi masosiyete sivile atandukanye. Tunyarukire mu gihugu cya Uganda. Uganda Perezida Museveni mbere y'uko amatora aba yasabye abaturage ko abaturage batuye aho bita Butambara kutazatora batavuga rumwe n'ubutegetsi kuko ngo nta bumenyi bafite mu kuyobora igihugu. Bibutsa ko ari abantu barajwe imbere no gusenya gusa nk'uko yabivuze. Aravuga ati abatavuga rumwe nanjye barajwe ishinga no gusenya gusa, nta bumenyi bafite bwo kuyobora igihugu, ati murabamenye ntimukabatora. Ubwo yavugaga bacaguranye n'abandi bacaguranye n'abandi ati katavanzemo karabaha ibyabo kari umuziki. Yanze kubivuga urumva yabivuga abakunda umuziki bahitaga bamuyoboka. Akatunyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaburiye Iran ko Amerika ishobora kongera kwigabaho ibitero bikomeye mu gihe yagerageza kongera gusubukura gahunda yayo yo gukora intwaro za nucleaire. Za ntwaro bya bintu n'ubundi bari gukora. Kabwa ati nimwongera rwose turabarimbura turongera tubagabe igitero. Ariko Iran ntiramusubiza akadutegereze nayo iza kumusubiza. Dusoreze amakuru yacu muri Kenya. Hari inkuru itangajwe y'akasamutwe ivuga ko umugabo warutuye mu ntara bita Siyara. Yego. Inzoka nini yari imaze kumurinda imbwa yamumenyeraga amatungo. Nibwo yahita ajya kwirega kuri polisi rero ahetse icyo kiyoka ndetse n'imbwa byombi byapfuye bitwaye ku igare. Ubu Sharire Otieno rero akavuga ko abaturage bagiye bamagana inzego za leta ko zikwiye gucunga n'amatungo mu buryo bufatika ngo inzego za leta zikabima amatwi. Akaba yagiye kuri polisi rero kwirega yuko icyo kiyoka yakishe kuko cyari kimumaze kumurinda imbwa yamutungiraga amatungo nk'uko inzego za polisi zabitangaje. Cyari yavuze kugira ngo rwose barinde bavuga ngo icyetika njyane n'ubwone n'iki byose ntibashire babibone. Nicyo isakora tika nijyanaho kugira ngo babaze kwirirwa bashakisha.
numva twasoreza tukaza gukomeza mu yandi makuru. urakoze cyane Vincent. Ndagushimiye nawe. Aha, nguko rero ngayo abakunzi ba Eugene Official amakuru Vincent cyangwa se update yari yabateguriye rwose uko bihagaze. Ngira ngo muri amakuru mwagiye mwumvamo byinshi bigiye bitandukanye, twagiye za Warikare tureba uko ibintu byifashe cyane cyane kuri izi ngabo cyangwa se ku myigaragambyo iri gusa naho iri yateguwe na Kinshasa, iri kugaragaza ko abaturage bashishikajwe nuko FARDC cyangwa se iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeza kuba muri ibi bice, ndetse we bakananenga cyane abagaragaje ko ngo bifuza ko ngo M23 AFC yagera hano muri Warikare byihuse cyane. Ibyo rero twagiye tubigaruka mwumvishemo byinshi bigiye bitandukanye. Twagarutse Swima birumvikana hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero Wazalendo ndetse na FARDC mwagiye mwumva ko bari gusubiranamo n'ubu ngubu urugamba rukimeze nabi, bagenda basubiranamo bapfa n'ubundi ibyo basahuye abaturage. Murabizi ko iyo bari kurwana aho rero babona ko M23 ishobora kuba igiye gufata icyo bahakorera nta kindi, barahasahura bagasiga nta kintu na kimwe bahejeje. Ibyo rero basahuye barabijyana, iyo bageze iyo nyine nk'uko babigenza niko kwa gusubiranamo, bitewe n'uko wenda bari gukora partage iri inego, atari partage iri egalite cyangwa se donc bagaragabanya ariko ntibagabane neza, bigatuma basubiranamo igipfunsi kikavuza ubuhuha. Nibyo rero biri kubera muri utwo duce twa Swima, aho rero na n'ubu ngubu rwose ngo rwambikanye rwabuze gica. Twagarutse hano Igoma tureba abo mu shaka rya Moise Katumbi batangiye kugenda bajoyininga binjira mu by'ukuri mu cyama cya AFC M23, aho bamwe bagaragaye ku munsi w'ejo mu nama nyine yo gusoza umwaka cyangwa se muri kuriya guhura ko gusoza umwaka, aho byagaragaye bamwe bagaragaye rwose bifotozanya na Lieutenant Colonel Wiringoma, rwose babona ko bishimye cyane hano muri uyu mujyi wa Goma. Umujyi nava ko M23 ibura amezi make cyane kugira ngo ibe yujuje umwaka iri gukontorora uyu mujyi wa Goma. Ariko nyamara ku rundi ruhande mwibuke ko ikigera muri uyu mujyi wa Goma benshi bari ku ruhande rwa Kinshasa ndetse n'abakunzi bayo byaragoranaga kumva ko bageza iki gihe bariyireze bakiri muri uyu mujyi wa Goma, kuko baba bati biraza kuba nk'ibyo muri 2012-2013 ubwo bageraga muri uyu mujyi wa Goma ntibaze kurizista, ntibaze kutindamo, bitewe n'uko hari ibintu byinshi byabaye bituma basohoka muri uyu mujyi. Hanyuma rero ubu umwaka ukaba ubura igihe gito, amezi atarenze 2 gutyo kugira ngo abe yuzuye bageze muri uyu mujyi wa Goma. Twagarutse rero no ku zindi nkuru zigiye zitandukanye, twamwabonye ko twagiye mu gihugu cy'u Burundi tukagaragaza cyangwa se tukabonayo amakuru avuga ko umuryango wa Loni mu by'ukuri wamaze kwemera amadolari miliyoni 3 z'amadolari. Izi miliyoni 3 rero bemeze zikaba ari miliyoni nk'uko twagiye tubigarukaho zemewe kugira ngo zize gufasha aba baturage b'abakongomani bahungiye hano muri ubu burasirazuba, bavuye muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungira hano mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkunga cyangwa se iyi mfashanyo akaba ari rero ariyo gufasha izi mpunzi. Ibyo nabyo twagiye tubigarukaho nk'uko kandi mwagiye mubona rwose ko twagiye tubiva imuzi n'imuzingo. Ku rundi ruhande rero twanagarutse kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugaruka nanone ku bikomeje kugenda biratangazwa hano mu mujyi wa Bukavu, aho hari pasiteri ubu bari bashinje cyangwa se bari bavuze ko ngo M23 ngo yaba yagose urugo rwiwe bigendanye n'ibyo yari yatangaje, ariko tuza gusanga mu by'ukuri amakuru twagarutseho dusanga ntabwo ari byo, ndetse bamwe yasohoye amatangazo. Ni byinshi twagiye tugarukaho, reka duhinire hano rero amakuru yacu tuze kugaruka no mu yandi masaha tureba n'andi makuru ari buze kuba agezweho. Mukomeze rero munogerwa na gahunda za Eugene Official, like na share ntimuze kubyibagirwa. Turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Ciao.